twagala okuveera nti ate gwe guwonde ate olondesa no security ekulemberwa police nawe noboza okutuyambako obabebembeza besimbira hantebe y'obunyeshenjero hamwe n'ahantebe ya katano bari kwetebekanisiza akaruru aka-2017 by'okwa mushanju 2025 ori omujwekero wa president omurikazo kapiteni Yahaya Kakoza yahamza abanyakazo ngo byo kwerinda babiine gyo mu ngaro zaabo tukanyizaako netubawa ne plan engeri gye tugenda okukolamu emirimu gyaffe kubanga tugenda kwera kubuli gombolola nga tugoberera the police sub-county policing model is ekiteekawo so buli genda kubalira security yaalyo kabe kasinge n'emmotoka eyaalyo baba waliwo sigino yonna then to responding very fast. Kapiteni Yahaya njire yarabira bona abatari mu register ya NRM ngo bateteganisa no barabe batera karuru kina bakisoboka abatari mu register tutakuwa olunaku olwamwe nayo olwa 17 Julai lwakabale muki register chairman w'ekibiina kya NRM omurikazo Wilson Kaija na washira ziratera makaruru ngo kandi nikija kumbwire ngazona taro yitagambaho mutubashaba kwira shayishatu shahina akarunu kaija kuterwa shamusha kandi kagumizemu kazo mutari sintashamwe kabare tukashomera abakasinga n'abasingwa nabo tubashomere bagaricyo bari ya contest Antubona ngo kushaba karuru kwirizo biryanyu mwabazo zinga okushaba karuru echo kimwe konka hati twakuruzinga wena orutera karuru umbiro neja kushitama tigiriza izuba rwakana abo mutezi wa karuru nkabandi umuntu wena razefitera karuru naza kuba ariyo mu register umuntu utari mu register atazafitera karuru kana nesa haza karuru okuba sahina zakashese nobiza soma abantu abariyo mu registers no bataha okuba naza kubaho akaguha dena kuba suntu nuwe uriyo mu register kandi simekwa natera karuru ata umurkungano nurumwe abarkwenda kweretera kandi bekwenda batarikumanya polisi baraburu amakaraga gasha kwa Sima Naume abwatari West omurikazo